ntabwo ari muri afishe yagiye gukora iki ngira rero yagiye kugira yicarane nawe nyene kugira mujya umuzigo nyene akanyamuci akanyamudirega mubona nawe singorane imwe umuntu iyo ngorane zumushikana habi kabisa uvuga umuntu ari kuri hit ashaka kubigereza cyane ari Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. 1212 bakunzi ba Tarisisi Hope Ministry nibaze kumeze neza ku majina amashusho umukaba muri kumwe na Silva Mwitingwanyi umwitwa wakoze byinshi na cyane muri kano gakino uka 257 nubwo hariho bamwe bagenda bashaka gucafuza uno muziki na cyane mu gihe baba bariko berekana akantu kakaboko nkuko muri ko murabibona aho onye kuri screen za Tarisisi Hope Ministry uno munsi tuzanye umwe mu bashoboye gufata aka video na cyane kerekana ingene Mokens canke se Monawarda ingene yashoboye kwiba telefone ya BELE Careless Amir asanzwe nawe ubwiwe ahurikiye mu bintu by'umuziki na cyane yuko abimazemwo igihe nawe akavuga ati ntijewe yamara nari nihajya ariko bimeze ko bro good sawa meze neza ndashima ndabona chawa ni chawa ni industry y'umuziki mu Burundi chawa yanu wakoze ikosa uba wamubonye Silve cogiye nari hajya Alise programme kugenda kubonana na Fizo. Cyava kuko Fizo programme kubonana na Fizo. Ababandi ba BELE bari haje. Sema yema achanika inyuma, ni chani nyuma kwanza ndabukuri biko biragenda. Sizigera afashe telefone yanje. Ngameri ibintu biri haje kugira usi muri start. Ya kamera ya video de mashika simu. Sasa na kamera ya video najya ibisazo telefone yiwe. Sijui siku ndi muhira nikasikia interview ngo BELE mu telefone. Mu telefone yasuye kuravuga video cyane namuranya video ndavuga mama yanje mona kweli mona na cyane none Careless Amir neza na neza ugiye kubiraba biragaragara kuri ako video yuko mona yatoye telefone ni igiki cemeza yuko telefone itari guiwe cyane yari ya BELE nawe ibaze kwaza kibazo kimwe cyubishura mbeho umuntu ajya imbere ya BELE yari yagikora iki simutumire cyane mu bene simutumire ntabwo ari muri afishe yagiye gukora iki ngira rero yagiye kugira yicarane nawe nyene kugira mujya umuzigo nyene akanyamuci akanyamudirega mubona nawe singorane imwe umuntu iyo ngorane zumushikana habi kabisa uvuga umuntu ari kuri hit ashaka kubigereza cyane ari bandi naye wamongereka twerere yiti raba ubintu byabaye kwa Dramati isembe tuvuga ari isembe kuba imagine Dramati gyaro arosa hit yari isembe kwa Dramati aramufata Dramati ikose nabwo arimo namuna mwumvise mu kose namera bamurisha ariko yarikuye kushika kuri stage araririmba ku Zari bikaze idase muziki Burundi vraiment twisubireko arabantu bakora umuziki kugira bateze umuziki imbere nabandi bakora umuziki kugira umuziki usubire inyuma aba bantu basubiza umuziki inyuma nibo je nanga mu buzima ni bande rero bariyo basigagwe ndawe example amakosa ninga mu industry makakani nk'umujene nka example nka Lolilo mu girlfriend ndamwimira kandi nabanyita Junior nigeze najya mbona nita Junior kuba byo uko ndirimba ndiba nkawe amyo ari uko ndirimba nico kimwe nje kimwe n'amavuta Junior wiwe mutonya we muziki Lolilo yakoze indirimbo yitwa Angel rero hagiye gusha ndumva indirimbo niziza cyane kurandi video video yakozwe nande Gendo fans nawe kuraza na direct fans nayo gukora video
Francine yakoze ijya video wallahi ijya ndirimbo je yiwe ifise message nziza yanditswe neza genda muri video akamubunaniya ero tari ijya video je nakoze iyi ndimo je chetwa kera nakushije umutari nyinshi kuruta muri gender wacu kuvuga abantu ko akora umuziki ngo umuziki utera imbere n'abandi akora umuziki usubira inyuma kwa rero Cecile imagine umusari mukuru Lolilo indirimbo akoze nibaze ko afite amahirwe menshi Diamond kuyibona kwa umustar arazi baranazinanya cyane barazina imagine Diamond abari ijya video imeze kurya nuko acabura ko umuziki Burundi acari hasi reka rinde yivugira yuko tarenga ngaha nyene erega nurenga ngaha nyene man ujya mu DJ wa Diamond yari ngajo muri concert ejo narubise kigane ciyo ujya mu DJ yavuze nabi ku Burundi man imagine yavuze uko yakora ikiganiro na Isaac jana cyuvise ngo none kama sana Burundi bado hajafika hasiba bado tunashika ngo mingi kwa msanii wa Burundi ningefanya kitu kimoja ngo alikugira ikintu kimwe ngo ningikuwa naenda mu Wasafi Festival na Wasafi ya Diamond ndiko naku ngo naenda pale saa 8 na imba wengine bajaza kuimba urumva uyo yotangira yoza kare saa 8 abandi bagize batari bagatangura nubakora kagaye ko Barundi tutazi no kuririmba ngo bature underground tujye kwisabira stage ngo mimi naenda kule Tanzania naomba nani Wasafi Festival napiga saa 8 afu narudia Bujumbura imagine ico kintu kuvuga kwa bari ko muziki w'u Burundi uracari ngahe ega na cyane kiyagiye cha debeni samedi ntigeza kubita show ntigeza avuza urazima dimanche urazima ni kwa yatamwe kugara waiza yabafise programme ya samedi dimanche ariko reka gare neza nizina ni arikoreye none yakoze ngiri hita simaka kanya hitagira ni nyabaki nuko yashoboye kuza gukutira debeni ariko ra umurinzi nemera legend wanje Fizo yagiye kumwakira mu kandi arugara buto imbere yiwe sasa ni none nimba mugenza ukamuhanura nimba umubona yuko ega abantu byo singora nini turahabuka umuntu ave mu kindi gihugu akazi ni Burundi tunakamame ni mtu ndipelekesha apa suko nyine yuko Fizo ayaga cyo wenyine Ujya muri legend ni umuntu azi kuririmba amazikura amateka menshi ni umuntu uvuga yuko mu Burundi benshi abaririmbyi baza makakanya bamurabira we natabaye ko kama Fizo ariko Fizo muri legend muri akagera gutora akana gatoya kaya kana katabyo gadebe kaya kana katabyo kuririmba kamurabira Fizo anyuma Fizo ngo agiye kuyapo tugatora kaya kana ameze nka Lolilo umusaba mu bodyguard bodyguard wa Akiba Bojo saba legend Alikiba ave mu Burundi ave ari Tanzania ji Burundi amuzi Lolilo ninde anyuma Lolilo ayeduka bodyguard one Walikiba kuri costume y'ubugese umuziki Burundi uracari down kandi aho kuduza tukatera imbere arakami abantu bakoraza muziki mu muziki aba ko baraza muziki bakakanya na dramati ashise kuri stage yo umunsi ashikana imiriyo yavuze abagabo menshi wo muri dramati nina uwiko wapi maze kuti indirimbo zibiri ziri swata utazi kuvuga yuko umuziki w'u Burundi tukeneye umuntu akora kwa magambo nibarazi ko akora indirimbo ya DJ Philippe kabari Philippe wo mu Rwanda inde DJ Philippe ari mu Rwanda dramati DJ Philippe kandi je byane narayumvise ndirimbo yagiye kandi ngiye kurambona imaze amezi ashikabiri ari ndirimbo akoranya ari ayakoze ari ayone mu Rwanda ari anyene indirimbo sinigeze ndayivana gato agira ni yagize promotion sha mu Burundi ndaguterura papa mu Burundi gusa mu bihugu vyose ushize umuntu imbere uragwa niragwe example kicecho muri Tanzania yavuye muri Kongo ngo nije mu comedy wa mbere na munandenga jewe ikiri wiki amaze gukora episode zibiri zatashikana na deka nani ibiyumba bajana bibiri bashikana yiwe birashikana ibiyumba bajana bibiri ariko Cram we urumva ni million kuvuga yavuye afite umuntu wa munini abantu baramurambira kuvuga n'umuziki w'u Burundi nuko nyene niyo mpamvu umuziki w'u Burundi umuntu avuma kabiri gatatu gacazima KRS na cyane yuko ikintu nyamukuru ni kucerekeye telefone ya The Ben sivyo
ikintu nyamukuru cyatumye nkurondera bivanye nakajya ka video washoboye kumpa ejo uranaga posting sibyo ese ugiye kuraba akaboko kuri wowe uratabara cyo bitwa akaboko akaboko kuri wowe akaboko kare kuri wowe kavuze iki mu muziki Burundi canke mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe nyene kuko urazi akaboko kwiba biva mu buzima busanzwe hose kwiba bivana n'ingeso y'umuntu canke kuwa na tamaa mu Kiswahili umva kugira kwifuza ikintu utari burongo na example nka Mona iko na tamaa afise kwifuza ibintu byinshi afise kwifuza dramati nagwa mukunda dramati oya ugera mukoresha na kajara kwa Monasi we nawe rero no muzi oya diseriye ugera mukoresha nagwa mukunda vuga kama nike kwa hit TV napiga hit azondondera jewe kujya koresha hit yanje nakindi akugira akaboko kare iga video nibona ndamutera igenda ngiye kwiraba ukuna nayifashe sindamenya telefone kwa ya debene ijana kwijana ahubwo ndibaze kwa debene sindamenya kwa ari gwiwe kuna hiyo nyimande ya debene kuko hariho n'agasakoshi k'umugore wa debene kuvuga ndiko ndibaza nimba ariyo je ngiye kubitoza neza ngiye kumurondera Mona ndaswaza kuno munsi ngiye kumurondera Mona ndaji wawe no munsi ndare telefone ukoresha ngara telefone ukoresha kandi nigare ufise mu telefone je nezo zanganda babwire ge telefone yarayivye akomaga kanya sindamya ko ari gwiwe cyangwa debene gusa ikibazo kiri yage mujya ndebe ya debene arimo Satbi Fizo suko Linoji umugore wa Satbi Pamela na Mokenzi nyene ubwira na Mokenzi na debene twibaze bage bari bicaye yanje ninde yize telefone ya debene oya none jewe ufashatse kuvuga ngo ubona uvuga ngo biba yarayive aho ugomba kugwena nka simbizi ejo ya postinze avuga ngo wivye ngo isura ngo ni Satbi ngo niwe yize telefone mu magone Satbi yariyemera mande nabwo ndiko ndamuvugira Satbi sumuro kwira Satbi yakora izina giwe umwanya munini man kwiba kuri we sivyo ya Satbi ega telefone ya debene igugwe miliyoni 3 Satbi nayo yabona hayo gusanga arenga oya Satbi ne Mokenzi wewe yabura Mokenzi abaye Mokenzi haba sinzi nawe abaye ku giti nk'inyoni se amera yakura arakora akora iki ntago kina amafilme ifilme zayo muri inoze yagara kina filme Alvin yagana Alvin bose n'abadramati bose barakina filme bigeza ngaye ndazi account yiwe yuko gusora indimbo ryari aracigi okay acigi amera yakura ariko yirirwa Dubai yirirwa gukora uzomenye umuntu abuta muri Dubai muso mumenye uzovuga Jeff avuga umuntu mutwe Dubai umuntu agora mutwe Dubai ni wewe ndira tu ari muso bivuga ubu ngiye kuvuga ibiri industry muziki n'abajournaliste kubavuga nakare ndasora indirimbo bakinumye abajournaliste ngiye kuvuga abajournaliste bagiye rusho naho numvuje uje utazamba none mari industry muziki kene umuntu asovugisha ukuri muri Tanzania bisanzwe baba leva jongeleaga kana naongea anatukata Diamond sometime anaongea tu ndaje kuvuga example ya indirimbo shasha sausage ya Big Fizzo ya Big Fizzo ni ande igani collab ya Fizzo wamepiga featuring siguiwe ni ande Flavor Money ya Flavor igani rimwe igishego cibereye swata kandi indirimbo igeze hafi mu 2024 mu masaha 15 sasa niko na nyimbo iko na Emilio kera igani mo gishasha kera igeze muri Emilio ko tubivuga kandi umva na boostinze geni murandi mo igeze muri Emilio wa boostinze so boostinga sikawaye awona boost ega we ntigera boosting office ngorane kugira views nyinshi suva ko ndi mu biryoshe cyangwa kuyitinga akia Mungu Fizzo kuna nyimbo kimpatia Fizzo
we azipigi swata. Ukipata bahati unaona maigo kuita ndirimbo na Fizo. Piga nyimbo ambayo watu watasema Manjo Samaigo na masiku ndirimbo yitwa Malaika na John Fizo. Itarasohoka. Itarasohoka. Nijya ndirimbo musizosohoka izo bari hit. Abajama, wowe kurazana abantu batakaye bararijo baje gufata kandi. Asindirimbo yakoranye na Fizo. Ndiko kujya abantu kora Fizo. Ijya ndirimbo bararijo umunsi azosohora ujya mutipe. Yakoranye na Fizo. Ijya ni hit. Maze kuva indirimbo ya Dramatina Fizo. Zibari umyozi. Itwa Jombo, mbele kujeni zina ndayizi. Yarajita Malaika itwa Jombo. Gandi maze kuyumva, maze kugira amahego ndayumva. Igezo bahiti. Ariko ijya Mona Flavor. Mona Flavor mani Fariben. Waranze. Inde. Uge mudemo. Wewe warakoze. Wewe uramu. Namurisha followers. Fise followers rumbi 35k Facebook. Wewe wafise banga? Dika. Kuvanda mutu ateza kumenya jewe. Oya ni seri tamusha followers Facebook. Kuvanda musha kuzu barazi kumutabo. Obvious. Niyo mava ngira kuno. Ari ndimbo yakoze kandi ndimbo amapiano igandi birarenze. Nilikuwa yote napiga feature ni mixene ngoma ndasema hii nyimbo Fizo kiingia ndani ya ndirimbo. Ni hits. Anapiga nyimbo vile naye. None ni mivana. Sisi ni mapenzi. So ndio Fizo kukanyamuji sio. Ile nyimbo ile. Man, dada kugive featuring Fizo yakoze zirenze. Ni ndirimbo yakoze asangi. Ijya test yakoranye n'ujya mutipe. Ibe asangi. Fizo naga na ndirimbo yakubise swatari I featuring ba. Afishije abapiga. Iya mone ya Afrika. Iyi nanda piga swata. Fata. Fata kwa waga na fata ile ni hit. Ile ni hit. Zile ni test ambazo ziko hit. Akili ile. Mdodo. Mdodo siku wewe nyene. Wewe ndio zili hit lakini hii. Anambawalia Fizo. Sasa kupanda grand frère. Nishakwambia nataka kuongelea vibaya. Ndiko tafikiria iya. Kani si kigano kiraheze simene ndu. Najua hapa ishachokoza watu hapa. Lakini piga itegu. Yes one so wakunzi batrasiso ku ministra turi kumwe na KRS Amiri nijo zina jiwe na cyane ku mbuga ziwe waja Facebook waja YouTube waja hariho hose platform zose zishoboka uhuriraho nijo zina KRS Amiri ndi wajishashe to care nakoze ndimbe to shashe itwa care igeze kuri 1 million views 1 million de views aba abone 30 neza ababone 30 kachikira 1 million chewe uzora kugenda urabe subscribe fix yake oya je uwo ni waje kura kwa KRS Amiri fix niwe to care umutima indiri mu ruto rya yinde yine weje kuvuga ijya featuring wafitinize mugani Desire umwana muziki uburundi n'umuyabaga umwigeme Gabudemu mapiano yakoze nziza ariko bingine sasa jiangalie ushafero dada unaanza piga featuring na Fizo na piga swata vile manaki we utajenda utokoka makesi hunu avuga bo KRS Amiri ndagushimire boss wako wa zamani boss wangu ni ule yani none ujana umusani jana umusani sumusani hapana wewe bimba lakini ku ikapiga swata unajua pesa zenye zilikuwa pale wewe nione kwa kusaidia nini YouTube yake ndio ilipiga swata sio nyimba ilipiga swata ndivyo ya inaambia ishafika wapi nani ndiri boss kuyumva indirimbo maze kuyumva indirimbo maze kuyumva abari henshi ijya vuvu ubona ko nabikigani usanga benshi nibazi gani vuvu mbele nyimbo ile itapanda ziwazi YouTube kwa kubustinga ariko kwa kusema ingie musite ni vigomana reka nabo batandukanye abastari bako baraza muri minsi n'abastari bakera wena nigeze vuga aranje muri musani yazini twivuga ariko nivyo yarazini uzogende ruguru mutwarera regional dramati urabu umuntu arenze
Kiaresi je ndagushimira. Cyangwa utware Dramati na Lolilo ruguru. Uzora mu mustari ninde? Cyane Dramati na Bidondo. Bidondo ule. Mubebe birimani Bidondo. Ule Dramati. Usabwega ba Bidondo ni star. Basari bazamani tubayicubahiro. Sizo yarakoze, Lolilo yarakoze, Ranijo yarakoze, Emerisa yarakoze, yo njole sosira shazimika. So muvuga. Bamutefa si moja na Dramati njole. Anatulia. Dramati kona iti 3. 3. Emidate kona iti ngapi? Nyingi. Mubebe sabirimani. Apa ujumba turashuye abantu bari muri hit. Batwaye ruguru Dramati na Emidate urabe ninde yinjiza. Ninde atwa abafanzi benshi. Mze baba, jereka ndagusezera. Ira jewe. Zondo ryo zo samazi yera. Niwe. Poa sana, thanks. Poa. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.